Ajmo, 7 ujutro. Šta sve imamo tu? Torbicu. Jedna biseka, druga biseka, podloga za spavanje, papuče, šator i vreća. Idemo na Cres. Evo krećemo. Malo sam se namučio sa bisekama. Pa nema više od 25 kila. Idemo za Lovran. Izlazi sunce, u stvari već izašlo. Ostavljamo opatiju. Ičići. Evo ga Cres. Marina u Čićima. Idemo za Lovran. Evo Lovran. Lovran, Stari grad. Lovran, Stari grad. Vidite ovo. Lovran, obala. Evo ga Cres. Idemo tamo. Park u Lovranu. Jedan od parkova.
Prelepo. Idemo dalje. Mošćenička Draga, Medveja. Ana Cres, eno ga tamo. Eno je luda mašina. Stigli smo do kraja. Put za Medveju. U stvari ne Medveju, Mošćeničku Dragu. Izašao sam iz Medveje. Ne znam da li se vidi, eno ga trajekt za Cres. O, predivno. Mošćenička Draga. Mošćenička Draga. Mošćenička Draga. Iz drugog ugla. Evo vidi se rijeka. Prelepo. Brseč. Škola. Kakva mala školica. Idemo za otok Cres, luka Brestova trajektna. Tu ćemo skrenuti levo. Trajektna luka.
Spuštamo se do trajektne luke, 3 km nizbrdo. Idemo za Cres. Tamo ću prespavati. Plaža se zove Porozina. Jako je lepa, zavučena plaža. Wow. Probam sad malo sebe. Malo kaktusa. Napraćemo kaktusa. Ću imati malo voća da jedem. Idemo da kupimo kartu za trajekt i na trajekt. Idemo prema trajektu 8.70, ja i bicikl. Ovo je red. Koliki red. Mi smo mali, idemo preko reda. Nije tako strašno, 8.70. Evo. Stiže trajekt. Idemo sada iskrcavanje. Iskrcavaju se ljudi iz trajekta. Sad ćemo mi za 10 minuta. Ogroman je trajekt. Gomila turist. Još uvek u sete. Because I had never been there.
O bog, te sad izlaze i od dola. Evo ga. Hvala. Samo 10. Važi. I ovaj je bijeli, pa 10. Dobro, dobro. Ogroman je. A, prvi smo. Sad ćemo parkirati vas. Evo nas na traktu. Za Cres. Prvi. Malo nazad. Na rijeku. Idemo na otoke. Stižemo u Porozinu. Znaš šta mogu napraviti? Mogu napraviti karbonadu sa špekom. Eto, mi ćemo stati u vodi za obaviti smisla. I flaše i otkriću i Staviti na špena, Evo nas na Cresu. Idemo na plažu. Idemo do plaže. Stara Porozina. Stazica vodi mala.
nezgodno je s biciklom. Evo je stazica. Tamo ćemo prespavati, u stvari prespavat ću. Opa, baš je nezgodno. Ajmo peške dole. Nećemo bicikla nositi dole. Gledajte ga, neće niko dirati. Vezat ćemo ga za drvo. Stepenice. Vode do tamo i stene. Prelepo je. Malo ljudi zna za ovu plažu. Ćemo stvari doneti još jedno. Prelepa ladovina. Stižemo. Ekstra mekst. Evo ga. Plaža samo za mene. Evo sad se malo bolje razdanilo. Creski kanal. Evo preko Istra. Probudio sam se jutros u 6. Spao sam pod otvorenim nebom. Davno je. Ovo moj setup. Non stop je duo vetar. U stvari bura. Bilo je baš gadno. Možda sam samo par sati spavao. Sviće. Sad ću da se spakujem i idem za Merag, trajektnu luku. To je na Krku, a posle toga s Krka idem na Rab, za Lopar. Evo ga moj setup. Mala torbica na korman, radio, samo jedna boca vode, na biciklu, mala torbica, podmetač, šator za dvoje, težak samo 2 kg, vreće za spavanje, sandale, majica fluorescentna i 2 bisaga. Evo ga, sad se razdanilo, malo pre 7. Pa ima oko 15-16 stepeni. O, baš je hladno.
god na Istru sa Cresa. Ajde, idemo za Merak. Najbolji deo Cresa, najuži deo. Vidi se strana prema rijeci i vidi se otvoreno more. Užasno uzak put. Duva, umerena bura. Idemo preko. Najjuži deo ostrva. Sa strane Istra. Sam došao. Tamo je Porozina. Bela glas popem Der meint, wo wir sind. Cres. Ne vidi se dobro. Beloglavi supovi. Merak. Samo da nije u lime. Da je samo branik, volite kurac, ovo treba raditi. Trajekt za Krk. Trajektna luka Merak. Da, benzinu. To sam kasnije. Za Krk. Babinska. Idemo za Rab. Krk. Prvić.
Sveti Grgur, taj zeleni. Ovdje voli otok. I jednoga Rab, Ekta Luka, Lopar. Tamo idemo. Plaža na Loparima, na Rabu, svom dužinom peskovita. Evo ga Velebit. Sad će da izađe sunce. Evo ga Supetar na Rabu. Tamo ne idem. Idemo do Raba. Baš Rab grad. Gradiv. Idemo iz Lopara prema Supetru na Rabu. Od Lopara do Supetra ima biciklistička staza. O, prija ujutru. Hladan vazduh. Sunce ne prži. Evo ga, Supetarska Draga. Ulazim u Supetar na Rabu. Predivno. Jutro ispod 20 stepeni. Septembar mesec. Biciklistička staza od Lopara. Odlično. Supetar. Stigao na Rab. Rab.
starom gradu. Stari grad, Rab. Rab. Predivno. Grad Rab. Prelepo. Idem za luku Mišnjak. Na kopno, odatle za Pag. Evo ga Velebit. Idem u trajektnu luku Mišnjak. Odatle na kopno, pa s kopna na Pag. Evo ga Velebit. Idemo na kopno. Današnjih prvih 20 km na kopnu 20 km i na Pagu 20 km do sledećeg kampa. Današnji plan je 60 km. Pag je ravan, bilo je prijatno voziti bicikla na Pagu. Cres ima velike uzbrdice, velike nizbrdice. Idemo na trajekt. Evo ga trajekt. Barbat. Ajmo na trajekt. Kao na mesecu. Žijum, nema ništa. Južni deo Raba. Idemo do Stinice. Trajekt za Stinicu, za Raba, Velebit. Dugo hladan vetar, baš je lepo. Pag, idemo na Pag, u stvari idemo. Na Pagu
trajektna luka. Idem za Novalju. Tamo ću prespavati. Sve je kao na Marsu. Nijednog drvceta. Na Pagu. Sve golo. Ni drveta. Ništa. Odlazak sa Paga. Približavam se Paškom mostu. Sad ću stići na Paški most. I onda još 30 km do Zadra Paškog mosta. Spaja kopno i Pag. Idemo do Zadra. Zadru stigao.